Još jedno interesantno obećanje, obično pred izbore, je da neće biti stranačkog zapošljavanja, da će stručnjaci da vode ovu zemlju, da će to da bude sve na tom nivou. Međutim, čim dođu izbori... To su svi obećavali, svi su slagali. Upravo to kaže. Da. Kako to da se promeni? Pa to je vrlo teško promeniti i zbog toga treba stručnjaci da se uključuju u politiku i u političke stranke. Jer onda su mnogo veće šanse da će stručnjaci biti ministri, a ne neki bezvezni, nesposobni ljudi kakvi imamo u sadašnjoj vladi i kakvih je bilo u prethodnjih. Svoju kuću. Verna Srbiji. Jadranka Šešelj. Za predsjednika.